Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ngayon Martes, November 28, 2023. SB Pampanga, investigande ang recruitment kareng Memalan Santa Rita bang magobra antimong seasonal farm workers king South Korea. Commuters keng mabalakat, alalang asa ken pauli na ning pamakyabe daring mamasada keng transport strike. Kabaragbaganlango, mamerwisyo la kareng Memalan keng barangay Nabaling Magalang. Truck driver a suspect keng pangamate daring 4 na menor de edad may kakapatad. Sinuspendida na lisensya ning LTO. At bawal na mong dumalan ding mga ragul trucks king Candaba, Pampanga, manibat November 28 to 30 agpangkang mayor maglangke. Kasulungsungan de pong investiganing sangguni ang panglungsod ning Pampanga ing recruitment kareng Memalan Santa Rita bang magobra antimong seasonal farm workers king South Korea. Lulto po na ating irregularities kening mikibandi king metong kumpanya ako kuwang workers ibat king mesabing balen. Pakibaluan tamo po yung karagdagang detalye king live report ng Paulo G. Santos at supungin ning kasalungsungan king SP king Kapitolyo. Paulo? Diyan, mabusisiya ining sangguniang panlalawigan ng Pampanga kining katuwang hearing kaya ganaganang kain workers apektado, reta pa mong re-recruit na, reta may kapamayad na, reta mo namang may balik ibat South Korea at rening ating komprontasyon niya baling milyari ating dyan at king metukal pamag-imbestiga na ning sangguniang panlalawigan, mo rening tao kini Santa Rita reng apektado. Nune, pati mo naman rening Memalen, kini naman lubaw, amengarap amunta kini South Korea. Ini albentaya ining kompronto. Kaya mga pamilya, di ba? Nare-recruit na pa mo. Kening megiginig. Nakakalungkot. Your Honor, Alright, linawan tayo mo, Paulo, makanano deng atokal na ating makanining klaseng recruitment na ani mo pala keni Santa Rita. Ano abagit mo pin pati ka rin aliwang balen natin mo na mga makanining sitwasyon. Wajan, pauli na mo naman pinitang nakala rening mga buryo na mga goyo itang termino da rening complainant kasi keng karelang kapanwalan basi ketang karelang agreement itang sweldura itang oras ng magobra pangaras ta ka rin may paltuto ita anya retang ganaganang frustration da retang miyaliwang kwentura ketang pisa sabyan na binayad rapa, bayula milako, tuto, miyabe-yabe la. At marakala rening pisasabihan tabong seasonal worker rening, migi lang lundalan, kening Santa Rita, at ining papasyag na ning SP, ning Pampanga, itang mabalo pa, nung ninularetang apektado nining recruitment na ning
Santa Rita Korean Language Academy. Makantaya pa man din na inglag yun uling yung proseso na ni ating Jen, ketang may kapanamuyo, pauli na nitang ni paskil yung kayang advertisement, king kapamilata na ning Municipal Employment Services Office ning Santa Rita. At kaya beya mo naman ping king hearing, ining pamuntok na ning Chair Labor and Employment ning Santa Rita ning Sangguniang Bayan Konsehal Alvin Martin. Nuno ka rin king kayang pamanisplika ating Jen sasapla kanu karening karelang kabalen at karetang irregularities may nga tukal tutong antiya mong manibayo namo naman kanu balo ita albentayin kaya nga mano ti sa ikit da ayo paya po ka rin. Was siguro pinuling natin ita naman nala ko yung makanta na ulingot muna kami first time ni Balo nung ating palang pamagpunan kay Manto. Pero siguro uling natin pamagpunan makita ita na abal kami bilang manukunan gawan mi naman ita naman para na maulit sa bahay ano ating mapamagpunan. In sumat total po sublire po kanya ng pera kanya pa. Balo iya pong mag-decide kanita nung anani kay. Kilan lapu rin pisa sabihan tamong manyawat kung sublita la rin pera ta? Ako lapu balo rin exact details na nila. Pero rin po nga recruit tamo, pilan lapu balo? Suma total? Yung recruit na po, aliway kami, munisipyo may nang tabi yung upin. Yung recruit na ba lang, umigit lang $3, kulang $3. So, ikatang bisa sabihan na may nang tabi kayo mo po. Ikatang bisa sabihan na head letter ginamit ayo pa ito? Kala kan kung kabalwan kanta, which is kung atin man pamagkamaligat ang makanta, itang muna time rin itang bali yung gawan doon mga kasi sa liwan naman namin ng peso so ikbali itang makanta which is ka rin pera regarding ni Mayor ang pa ako at ay munisipyo just 5% masalayang klima para ka rin pakalima. Alright, Paulo, abanggit mo ating manyawad refund karening sanang mamasang makapagobra aking South Korea. Makanitaya ba ing milyare at ila manyad lang refund, correct me if I'm wrong, pauli da retang minuna ng may akala kong magobra from Santa Rita na tuki itang pisabi dang swelduan da dapat. Makanitaya ba ita, Paulo? Tutuita Jen. At intutuna, karening may nga tukal balita, kaya pa mong lugal ta kaya ni Balen Santa Rita, pablasa Kim Su Eon, malapit siya karening napila na official na ning Santa Rita, anang medyo darakal na laring mag-complain, mitatakutan larening mag-apply pa mo, uling kuwanan da na lang pera, at eda na la akakit ketang Balen, medyo mitatakutan lang, antinalamo kanong mama ko, kining balay na ning Santa Rita. At kitang pisa sabihan na irregularity sa ating dyan, kaya pisa sabihan na seasonal workers kareng liwang balen, uli makairapya mo naman ni Ma'am Lulingning Vergara, ni Peso, ning Pampanga, taga ng malawot itang presyong sisingilda. Kasi migi yung 160,000 pesos. Kumpara karetang regular seasonal farm workers kareng liwang balen, na atsuya mo keng 60 to 70,000 ing gastos na ning meto nga Kapampangan OFW. At pisasabihan tamo itang seasonal workers po tayo, dabalo rin kaya katantala to kinanula retang seasonal workers, magobrala po rin anti mong farm workers kempong Korean At kempong pisasabihan na ini, intuto na ating dyan paki rakpandang masalese nung makanano itang relasyon na ning Santa Rita LGU, baka nitang maging mayap nung makanano itang partisipasyon da ketang recruitment uling kening meging pulay na ning investigasyon ating dyan lalawin da but may nga palyari itang head letter na ning Santa Rita magagami iya pa kening Santa Rita Korean Language Academy metong ini karening karelang buring pakibaluan masalese at agpang kang attorney June Canlas ing board member tamo kay ni SP dapat pang magambul masalese nung nanularetang irregularities kasi rening testimonial da rening kabalentamong ibat Korea kapangaratang da ka rin alaman mong representante na ning DMW ing menasista karela at nga nang mika problema nala naman ay taga ng balamo kaya Tagalog nangangapa daw sila sa dilim.
Alright. Balikan ka mo itang anyawaran dang refund ne at ating pang malino no api sabi ketang mikibandi kening eskwela ning Santa Rita Korean Language Academy nung ibalik dala pa kasi pala biro-biro ning presyong inyaddan karening kaya katamong kabalen banta mo makapagobrala 160,000 pesos. Tutoy ita. Alang malino a commitment pero yung gawa ng BM Jun Canlas nandin, pegi sabyaneng masalese ining Korean National nung makanano yung kayang aske na ning pamagdesisyon kasi katampi sasabyan na legality ala rin mag-complain at kunandala kaya ganaganang reklamo at pamisan day ning reklamo sakaling makapagrekomenda na ning committee na ing SP mo naman ing manalakaran ka rin complainant baka nitang midaluman niyang kaso ining Korean National. Pero ketang komprontasyon natin dyan, medyo kasi ating problema ketang pamagsalita na nining Korean National mangailangan niyang interpreter pero pameging malino alang milyaring commitment na isubli na la rentang pera pero kimot na ning SP ngeni taga ng mipuntala ketang legal battle at nung sakali man mong ketang negosasyon mapalyaring misabi at subli dala rin pera da rin kabalenta mo itasana kaning manayon nga ng BM Jun Canlas. Albentayan kayo nga man. Are those irregularities in terms of deployment ng tao? Meron tayong nakikita dito mga lapses, irregularities, no? Una, yung mga nag-recruit na mga workers ay walang kaukulang mga permits or licenses coming from the Department of Migrant Workers, no? Hindi man lang sinasubmit yung mga contract na pinipirmahan nila, which supposedly dapat under the law, sinasubmit yan, no? At yung Korean Language School Academy, so to speak, na nagtuturo, wala mang accreditation niya sa TESDA, kaya hindi man lang nakarehistro sa SEC or sa CHED, no? So, tinignan natin yung kontrata nila na pinipirmahan, no? May mga sa conditions of work, parang di tama regabyado yung mga workers, yung wala man lang yung 8 hours working schedule nila, 12 ang nakabanggit doon, di man natin alam kung nabayaran sila ng overtime pay, no? So, tinitingnan lahat natin, no? So, yung sisterhood agreement? Tinitingnan natin, we're trying to confirm kung talaga bang yung dumating dito allegedly, mga talagang tunay bang representative ng Korean government yun, yung city nila, no? So, we're trying to authenticate yung mga dokumento. So, hindi ko pa masasabi kung sino to at tama ba yung pagkapirma. Alright. Paolo, is it safe to say na illegal recruitment yang atureng kasi pinanakarakal irregularity sa ikit da king SP? Itong terminong illegal recruiter labarene kasi metong mo naman depensa dating dyan ni ka working visa la Korea anya ketang paniman-man na illegal recruiter la rin, kit nga kaya mo naman ni BM, pa bisang magsalitang patapos. Pero karetang meging amano na ning representante na ning DMW, sasabyan na taga ng dakal irregularities, ketang pisasabyan misrepresentation, ketang kontrata, ang popetang pasa-pasang employer, ketong yung karetang maliita. Uling, nung sakali man mong ketang pisasabyan, sisterhood agreement, karening LGU, na bayo yaking panimanmana ng DMW ita, mupin, legal ya mo naman kano ita, oras taga ng mabubusisi ang masalese itang kontrata. At baluta mo naman natin dyan, legal itang government to government. Kareng balang munisipyo, retang provincial government na ning South Korea, direktamente ing kasabida, ing LGU. Mupin kening kaso ngayon ni ating dyan, naakakit da, ketang kaparalanan da, at pempanyingil da karenin tao, tutong ekano meging mayap.
So, ing malino as of now, Paolo, habang ating investigasyon na malalyari, ala na pa among recruitment, nung kening involve a Korean national, mag-recruit ka rin kaya katamong kabalen keng Santa Rita. Totita. Alright, panauli na mo, atin labang abiyeng advice. Atin labang abiyeng advice ng keng Department of Migrant Workers. Pota kasi alimu keni malalyari pala yung makaninin. Bang kanita, protected la rin kaya katamong kabalen at ding aliwapan na syempre yung kaburianda mo naman din, Paolo, makapag-abroad lang timong OFW workers na bang kanita makasawap laking karelang pamilya niya nakasaklap masakit istong makanini ing maging outcome na ginasos na po tang kaya lang malyari lupang may lokula pa na kalupad mo retang minuna ng may kapag abroad may kapunta South Korea pero metuki itang pisabi ng sweldo. Totoo ita ating dyan at ang initiative na ngayon ng DMW itang busisiya na itang ausandang sisterhood agreement kening DILG bangkan itang maproteksyonan lapang lalo rening kabalentamo lalo na ing maging pronta keni ing LGU. Alright, dakala salamat yung kikang report Paulo G. Santos. Tatapos ng alawang balita sinawalang manayang asaken ding commuters kang syudad na ning Mabalacat pauli na po ning pamakyabe daring mamasada king nationwide transport strike. Kanu agad may kapan na bisu ing piston rama anya makanyanyang may kapag sadyang libreng sake ing lokal akapanabilan. Ing resulta may nga tauli laking pamaglob ding magaral at talapagobra. Magbalik po Paulo G. Santos para king report. May bulagala ring commuter keng syudad na ning Mabalacat ngayon abak na ning Martes, November 28, uling alalang asaken ng jeep king dalan. Neng makobra ka ring BPO companies keni Pampanga, bistaman bisanong muli bang painaw at matutud, alalang agawa nung manenaya at magpakasakaling ating dumalan na jeep ken barangay daw malapit keng Clark Main Gate. O yan kakita mo. Rening kerak lang gani ring alwa magobra lang gani BPO industry ngaran oreni makapila lat mandun lang asaken pamu mangutang tamo ha tao ko Mabalacat severa po di kayo asaken mala ala lang asaken nano ko pa pong oras sa tsugyan mureng magobra nun pati na ring estudyante lulubsana king eskwela reng miapektuan. Mayakit laking Barangay Dolores malapit king City Hall deng stranded passengers nilakad na mo. Ing meging sangkan, megisan metong yakeng malalyaring nationwide transport strike ing grupong Piston Rama oy nga susasyon na ring driver at operators ating rutang Angeles Mabalacat. Ay may bayad kung suporta ka na ganyan at ako matigil masyado na po is from Nanglakpo hanggang Kening Mabalacat alamig biyahe po Kening Bulacan po Kening Bandaraya kasi na matigil masyado ganyan. Okay. Reni mag-text kay katamot mag-comment hanggang anong kapilan hining kaya kayong transport strike? Yan po kasano po yung Kapaulo, ang gaya pong botang alas 12 po ng kaya kami tigil masyado. Aminado yay Ferrer asigida mo rin ing karelang pamagdesisyon ay balaos ing karelang pamag-strike. Ngeni na mo rin ganingaldo na ning 28 ning Nobyembre anyang kumpirmande ing karelang pamisan metong keng may sabing protesta. Dating informasyon po kasi, kung deklarasyon, hindi na siya po kanakuhan sa ganingaldo na po mga pagkang 1 to 2 a.m. in the morning Kapaulo niya kailangan po may kapakipat na kikita pong LGU na may lao siya po yung strike. Keng assessment na ning Piston Rama, sulaki nga 10,000 ring commuter sasakera kareng karelang jeep, ami karutang Angeles Mabalacat, ami apektuan keng strike, maglambat kanu hanggang alas 12 ning ganingaldo, ning November 29 aldo ning Miyerkules. Dapat kanutok nang deng miyembro ning Piston Rama ang gana keng i-abolish na ning Administrasyong Marcos ing PUJ Modernization Program at makasadyala mo naman midaon pasibayong strike ang gana keng December 31.
Dismayado neman ing lokal kapanibalan king pa mag-strike da ring miyembro na ning Piston Rama. Aalaka nung abiso. King normal practice kasi is karatang milabas na transport strike is makipag-coordinate la rin ng transport groups na involved kitang may sabing transport strike and then i-coordinate na king LGU para kitang proper dissemination. So what happened this morning is alang milyaring makata. Pauli na ning milyari, tauli na may kapag-activate libreng sake ing LGU at nakanusana mipipisibay-wan pa ing milyaring alang koordinasyon. May perwisyo la rin kaya katamong kabalen na alalang asakin. And this really frustrates us and it's really very disappointing na rin mismong kaya katamong commuters ilang mga perwisyo kening milyaring ini sana itang avoid tamo anyaping medyo may late tamong mag-activate ketang libreng sakay program nung mong may kipag-coordinate la sanang masalese la sana mga perwisyo retang aliwa tamong kabalen. Malyari nomang midaluman kasong economic sabotage deng transport group ameg strike aalang abiso agpang kang Attorney Jen Rodriguez ing hearing officer 4 ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Pwede silang kasuhan for economic sabotage sa regular courts. As per LTFRB naman, meron lang tayong certain penalties when it comes sa mga strike. Yun ay nakalagay sa ating LTFRB Memorandum Circular 2011-004. So kapag ang isang operator or operators napatunayan na nakilahok sa strike, pwede silang patawan ng penalty na umaabot ng 5,000. Ngayon kung sumali ulit sila, second offense, 10,000. Third offense, 15,000. Pati kanselasyon na po ng prangkisa yon. Limitado laking Mabalacat at king area ning Concepcion Tarlac reng makisan metong king transport strike base king monitoring ning LTFRB Region 3. Identified na kasi namin talaga Paul yung yung mga areas talaga of concern pagka may strike. So nakahanda naman ang opisina na mag-issue ng mga special permits sa ibang transport group para hindi naman mapilay yung mga tatakbo doon sa rutang apektado. So immediately naman nag-issue kami ng special permits para sa mga mananakay natin na kukulangin doon sa mga masasakyan, doon sa mga identified routes na may strikes. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. San Fernando LGU makisan metong yaking 18-day campaign to end violence against women. At 4-day compressed work week, may patupad na king city government na ning San Fernando. Kay pumama ko magbalik ka ing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin kay Balan at Balita. Truck driver a suspect king pangamate daring 4 na menor de edad dami kakapatad sinuspendida ne lisensya ning LTO. At kaugnay na po niyan, akayabe tayo po live king kakatamong programa Police Lieutenant Colonel Palmira Guardaya, ing Chief of Police na ning Porac Municipal Police Station. Colonel, may oras po kaya kayo. Welcome po sa ating programa. Yes po, magandang gabi po, ma'am. Opo, Colonel, can you give us an update? Kaugnay po nitong suspension sa lisensya po nitong truck driver na nakasagasa doon po sa 4 na magkakapatid? Yes, ma'am. Actually po, sinerve po ng LTO. LTO Pampanga yun pong show cause order. Itong atin pong suspect sa pagkakasagasa po ng ating 4 na biktima. So, sinerve po siya noong linggo. At from that day on, yun pong license ng ating suspect ay suspendido for 90 days pending po doon sa magiging decision po ng LTO kasi pinapasubmit po siya ng explanation. At doon po malalaman kung ano po talaga yung final decision aside po doon sa 90 days suspension po niya. Pero makahingi na rin po kami ng latest update sa inyo pong isinasagawang investigasyon kaugnay po ng nangyaring aksidente na ito. Yes, ma'am. As of now po, ganun pa rin po. Pipilahan po natin siya ng 4 counts of homicide. As of now po kasi, isa pa lang po yung naipila natin dahil inaantay pa po yung death certificate at yung ibang mga papeles. But then, siniguro naman po ng ating piskalya na anytime po na maipoproduce natin, i-provide galing po sa hospital yung mga papeles, maidadagdag po doon sa homicide case na nakapila sa kanya. Ano pa ho ba yung mga posibleng kaso pa po na isampa laban po dito sa driver? So actually, sinampahan po natin siya ng damage to property and physical injury actually. Pero yung physical injury po is dismissed by the court kasi upon examination at result po ng kanya medical is wala naman pong natamong pinsala itong ating yung father po ng mga victim. Pero Colonel, nakakalungkot po yung mga ganitong klaseng aksidente, Pero pwede pong maiwasan ito, tama ho ba? Ano po ba yung mga maaring gawin ng ating pong mga motorista, lalo na ho pagdating sa mga nagmamaneho ng truck, Dahil kung titingnan yung pong area is madilim, At of course, may development na rin po diyan, may mga signages na rin na inilagay, pero paano po ba may iwasan yung mga ganitong klase ng aksidente? Ma'am, actually, kahit napuntahan nyo yung lugar ngayon, maliwanag naman po siya kasi may mga solar lights po siya diretso. Ang problema lang po, ma'am, dahil po yung kalsada is maganda, so medyo siguro itong mga kababayan natin ay nawiwiling magpatakbo ng mabilis. So, yun lang po yung natin, dapat pag mga ganyan po, lalo pagka may mga nakalagay naman na accident prone area, magdahan-dahan po tayo, lalo po medyo umulan,
sigurado po madulas po yung kalsada. As of now po, kumusta naman ho yung area na pinangyarihan po ng krimen, Colonel? Actually po, ang local government po ng Porac ay naghahanda po para sa mga additional po na precautionary measures para po maiwasan po yung mga ganong klaseng incident in the near future. Magdadagdag po sila ng mga preventive measures po like signages and siguro additional lights po doon. Napakarami pong lights doon sa part na yon. Kung pupuntahan nyo po ngayon, nakikita nyo, diretso po yung ilaw doon. Pero yun nga po, according sa ating local government unit is mag-convene po and then tatanungin sa ating DPWH and board kung ano pa po yung mga measures na pwede nating idagdag to prevent yung mga ganitong klaseng aksidente po. Alright, maraming salamat po sa inyong update. Police Colonel Palmira Guardaya, Chief of Police ng Porac Municipal Police Station. Dumako tamo po kinaliwa pang balita, miyaliwalang ahensya at aguman, ding mikyabeking launching ng ining banuan ng 18-day campaign to end violence against women. Metong niya kare ni ing lokal na kapanibalan ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ay ni pong report. Balang November 25 hanggang December 12 banwa-banwa, misasan metong larimi aliwang ahensya at aguman apani muna na ni Philippine Commission on Women king kampanya laban king pamanabuso karang kebabaynan. Apin iniing 18-day campaign to end violence against women o VOW. Nasa naniting arya ng kapagkakasakitan aadaranasan da ring babae kiniking bansa. Anting patunay na ni tagumpay ng kampanya, may giyang instrumento ini para mipasa larimi aliwang batas, antimo ang Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at makanyan mo naman ing mas pamagpasikandaring aliwapang anti-vow laws. Samantala, metong niya ing lokal na kapanibalanan ng siyudad San Fernando, Pampanga karang susuporta king advokasya. Inya naman, minalatag lang mi aliwang programa ang makasaw karang Fernandina. Baluta naman ning minsan manineglect la rin. So ita mo dati man office hours siya mo itang office ta mo ngayon 24/7 tane. Kasi ning kay malalyari tang violenting malalyari kareng women's during nighttime or ganingaldo tang makanta So anya pinaisip ta mo malagad mo kasi tang daytime na malalyari tang nya inisip ta mo mag 24/7 king ing opisina ta mo baka nita mipapaldan lang agad din ng kakapalyarian. Basiking 2022 National Demographic and Health Survey at yuking 18% na ring ever married women king wasa ding may karanas violence king karelang partner. Mas mababay ay kumpara king 29% inyong 2008 at 24% inyong 2017. 3% na naman ding babaeng mabuktot edad 15 to 49 ding may ka-experience physical violence. King kabuuan 6% kareng babae ring daranas physical violence, 2% sexual at 15% emotional. 42% kareni ring kikim-kim kareng karelang daralanon, 24% ding migshare kareng aliwa o ning aliminyad sawub, at 34% ring magdesisyong tuknangan ing violence. Metong niya kareng Mexican lubing survivor ay Mary Ann Biliwang, a focal person na munaman ng Health and Social Services na ng city government. Minsan kasi you try to hide na you think it's love, makanyan. Didinan mong rason rasyonale, pota mapaliya buntuk, pota ya kung may kisalanan. But in the end, akit mo kasi na you lose itang pangatao mo, the person that you are, mo na akakit ang value and worth mo. Dintang namo kaning oras na aisipan na ng lakwan, ingantikan nitang sitwasyon. Kaya ako, mag-start ko to really stand and understand myself. Nano talagang buri ko na by me for the rest of my life? Or manakit ko ba na
one day, may bukla lading mata ko, na mas masantig ko pang isnawa, ala kong bugbog keng katawang ko, kumimisip, makanyan. So, slowly, I tried na munang dili, itang kawanyan niya itang tao. Kasi talagang nung violent hanggang gawa mo nga ningegana-gana, may balik at may balik pa rin itang makanita. Inyabang makasawp ka rin kalupan na karanasan, miglo niyang libro apami sa linungnuka rin, may dadakilaking Women and Child Protection Center ni syudad din ka rin ang panakitan. Pebalo na naman ng City Government ka rin Fernandina ang makaantabe la karela oras mangailangan lang sawp. Minsan normally tayo, itang initial reaction and initial feelings na marinela. So minsan sa likod na mo na dapapalto na ila battered wife la makanta ni. Pero kasi, I advise ko karela, ali kayo dapat marine. Kailangan tamong magsalita. Minsan maririne, tamo linga tamo buring pakit na itamo makanyan tamo. But then again, makanano tayang solusyonan ing meto nga problema nung tamo mag-voice out at nung kikimkiman tamo. At ninong pwedeng sumaup kaya katamo, ninong sumaup kaya katamo nung eda naman baling pagdalaanan tamo. Atin tamong kayantabe para manakit solusyon, para keng ganaganang problemang daralanan tamo. Masakit yan na aminan me, masakit yan na sabyan me karingaluwang tao, pero nung makanta po kasi, atin naman kasi na private mo po, puntalan nyo kami ketang WCPC, ken Sindalan, and we will handle the cases. Itang confidentiality yun naman po keep tayo and data privacy. Ita mo pong at least atin tamo pong akasabi at nano pa itang pwede tamong gawan. Banta mitok nang na po ing makanini. Ako, ingke ko yung talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Makasadyaning may patupad king City Government na ning San Fernando, Pampanga ing 4-day compressed work week. Bagumpisa po king December 4. Para na kanuning LGU ini bang mabawas ing traffic congestion king syudad ampong makatipid king energy consumption. Ang makatuki naman king contemporary and flexible arrangements ing Civil Service Commission. Dakal mo naman kasi kanong dalan ing gagawan na niya mas lalong may bayat ing traffic king syudad. Kaya king 4-day compressed work week ring office-based transactions and services. Exempted naman kini ring opisina ama miya serbisyo king health, social welfare and development, peace and order, ampong disaster response. Obserban at midawan niya kanong periodic evaluation ng LGU kayabe ing telakadang technical working group banlawen nung epektibo ya ing misabing executive order. Siyempre, kailangan lumuwal tamo ketang comfort zone tamo nung kinakailangan kasi kailangan tang mag-contribute solusyon kening problema tamong inine. Nyapin ing province kanyan, balamo, maggawala naman makanyan. Ay ako balo nung kapilan depa implementing karela. In fact, in DepEd mo naman, yung kaya katamong superintendent, at inya namang gawang adjustment. So, syempre, kailangan tamong mamag-adjust. Itamungan alimu kabud in LGU. So, ito. Antabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. Kabaragbaga mamerwisyo la kareng memalen king barangay Navaling Magalang. Bawal na pong dumalan ng mga ragol trucks king Candaba, Pampanga, manibat November 28 to 30 ag pangkang Mayor Maglangke. Kayo mama ko, magbalik ka ing balen at balita.
Makatuto kayo pa mo rin king balen at balita. Kalbaryo kanuing daranasan daring memaryo king barangay Navaling Magalang, Pampanga. Manibanan niya may gumpisalang mag-harvesting at long poultry farms king karelang lugar. May magluwal na kasi kanureng kabaragba galango. Ama kaperwisyo na king karelang Aldoldong Pami Biebie. Ating exclusive report ni JM De Jesus. Meto nga concerned citizen imig message king CLTV 36 News bang manyad sahop, dikil king karelang kanong makariring sitwasyon. Ing kayang reklamo, reng kabaragbaga langaw ang mamerwisyo na king barangay Navaling Magalang, Pampanga. Pauli na nini, pigsa dyan ning CLTV 36 News ing may sabing lugal. Agpang karing memaryo kaya kami nga kasabi, anya pang mumuna nga duwang Domingo na ning Nobyembre na may gumpisang may rakal ding lango. Bistaman dakala pamurin din kaya kaming ikit, may bawas no kanureni. Ing tutururang sangkano ba't mera kalaring lango ing sabe-saberang pa mag-harvest ding atlong poultry farm king karelang barangay. Anya mag-harvest lang umpisang November 4, ikwadang may sabe-saberang poultry ing AKL, heavyweight, tiger, nabalig lang din. Oning may sabeya naman tang metong poultry kining siping mimbaryo na emi sakop, kanyang konsepsyon. So, uring may sabi-sabi yan, may kalango talaga. Ako naman lilingad na may kalango. So, may alarma akupin. Anyang check ko lang kanyan, kaya bi ko rin ito kong kagawad, itang maka-assign king health, sanitation, higit mila na atipin problema. Agpang naman kay Municipal Environment and Natural Resources Officer ning Magalang ay Pablo Elmer Mercado, October 16 pa niyang mumuna dalang pintalan ding poultry farms bang sabyanan na isamas daling karelang operasyon. Libang kalugpa mo, kining gate at yun ang sasalubong. So, bulin na po sabyan, makalubang no ketang neta kebit da. So, bulin sabihan na sapak-sapak. So, automatic, may inspect yan, may nga check na rin egan na gana. The next two po, kalubyo naman kayong office na maayos naman. So, tapos kaya pong net atin lango, pero minimum na po. So, ginawa kong reports po rin karetang adwa. So, ini pong metong uling talagang sobra itang gross violation niya po ito, kaya PD 856, kung no ka rin po, makataya yung health na ning memolen. At anyamong November 20, pesarane ning Magalang LGU ing AKL Poultry Farm, kabang midina naman warning ding adwa pa. Ing pong directives ng Mayor Malo na pong kasala, crackdown. Kung nino man yung violators kay PD 856 o Code of Sanitation, ang po ito pong ulit ang vermin control, sarata lang. Makalanus na rin kabalenta mo. Sabi na po kasi mamiyata mong Paskong alanglango sana. That's why, out of 3 kempong nabaling, ini pong metong pesarata mo, automatic po ikit miya. Kasi po ikaming lalo when may po cancer, at ila po kasing intervention na gagawan within their poultry. Reta pong adwa, may kurin pong notice of violations. May warning la po na pagka magbalik kami after pilang aldo, pagka ayo eliminate retang kitang operations yun, to kenwing gawa mi kitang metong. Agpangking memuntukan ki mesarang poultry farm, kaya kami nga kasabi, makasadya lang talo kiking binyedang safety measures ning Menro. No comment naman kanuing metong pang poultry farm, kabang sinagod na king awasan ng CLTV 36 News manager na ning Tiger Farm ay Norman Yalong. Minsan kasi may time na nagkakaroon ng may mga langaw na nakakarating sa barangay, tumutulong po sir tayo na magpa-spray kahit hindi po galing sa ating source ng langaw. Kasi hindi lang naman po napaling ang may farm. May mga katabi po tayong mga farms sa ibang barangay, ibang baryo. Sometimes di maiwasan talaga, lalo na pag panahon po ng langaw. So, meron kaming social responsibility sa community. Tumutulong po tayo doon para at least yung mga concern na mga kapitbahay natin, kahit hindi po galing sa aming mga flies, tumutulong po sa tayo. Basikin datos sa ning lokal na kapanibalanan ning Magalang, ating 27 poultry farms kimbalen at 5 ring misa lakeni. Kaya ba Johnny Coronel, ako yung kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen.
Inanunsyo na nila ng Office of Civil Defense o OCD, kambeing National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ring local government units at tataluki ka rin karelang guidelines. Para yaini, king 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management at Humanitarian Assistance for the local DRRM councils and offices category. Kalamidad at sakuna labanan sa rining galing ang kaligtasan. Ini po imburi ng sabyan ng Gawad Kalasag. Minunayang may implement ni 20 years ago bang makapanalakad performance at compliance assessment mechanisms kareng LGU lakwas na king pamagpatupad kareng programa at inisyatibo na ning NDRRMC. Samantala, 21 kareng 256 beyond compliant LGUs king mabilog pong bangsaring ibat king Central Luzon. Apin din ring Balanga king Bataan, Malolos, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Cabanatuan, Nueva Ecija, Palaya, Nueva Ecija, Tarlac, Dingalan, Aurora, Dipakulaw, Aurora, Dinalupihan, Bataan, Orani, Bataan, Orion, Bataan, Pilar, Bataan, Rizal, Kempong, Nueva Ecija, Minalin, Pampanga, San Luis, Pampanga, Castillejo, Zambales, San Marcelino, Zambales, Subig, Zambales. Makanyan mo naman ding provincial government na ning Bataan, Bulacan at Pampanga. Kabang 70 naman ding fully compliant na LGUs kini rehiyon. May itong nayakareni ing syudad ng San Fernando, Pampanga. Patunay ini masalese at epektibo lakano ng programa ra makarikil king kaligtasan da ring memalen. Agpang kang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag, buri na mo namang ipakit ng mesabing achievement da ing masalese a response ning karelang CDRRMO. Oy ta tutukitangan karetang panuntunan da anya oy taming fully compliance tamo panikwadan ta sana beyond maybe next year ne. Kababalwan po ka rin kaya katamong kabalen, pansamantala lang bawal lungob o dumalan deng mga regular trucking balena ng Candaba, Pampanga. Manibat po yan nganing Martes, November 28 hanggang king Webes, November 30. Pauli na inining paratang town fiesta king November 30. Agpang kang Candaba Mayor Rene Maglangke, nasa na ning mesabing truck ban ing iuna ing kaligtasan daring memalen. Makanyan mo naman, bang makabawas king volume daring sakyan, lakwas na't asahan ing dagsara ring makiselebra king kapiesta ng San Andres Apostol ing patron saint na ning balen. Ayari na nepo ng Department of Public Works and Highways o DPWH in construction na ning metong a multipurpose building king Santa Cruz Elementary School, king Lubao, Pampanga. At yung elevated floor ing 500 square meter a covered court a susukad a 0.40 meters. Bikiraan pa yan naman ini para karang persons with disabilities at 10 LED lights para malyari ang gamitan patsebengi. Malyari rin gamitan ding mestra de estudyante ni para kareng mialiwarang school gatherings at extracurricular activities. Bidila yung 4.9 million pesos sa ponto yung mesabing proyekto kapamilatanan ng 2023 General Appropriations Act. Samantala, ayari na ng Department of Public Works and Highways o DPWH yung 1,460 linear meter of flood control structure king partina po ng Pampanga River keng Barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija. May kilagaya ng 77.1 million pesos a proyekto na ng DPWH king Flood Management Program lalam na ng 2023 national budget. Adwana ng Pampanga Giant Lanterns head coach Governor Dennis Delta Pineda yung suporta da rin kaya katamong kabalen para king Game 2 na ning MPBL Finals. Marapat po yung laban kontra Bacoor City Strikers king Brenzy Giao Convention Center potang 7 p.m. Ito po ngayon na makalug king Convention Center, pasensya na kayo po na po. Kanina as early as 3 o'clock. Puno na yung convention po talaga.
gusto man po namin na makapanood po lahat ng Kapampangan, hindi po talaga kakayanin. Sana po kahit sa TV lang ho, or through Facebook, through YouTube, follow niyo po yung laban. At maganda po kung nanonood kayo kasi ng live o dun sa event sa Facebook o YouTube. Iba yung part ng nandun kayo para kayong nandun sa loob ng ball game. Ma-feel niyo yung intense ng laban. Sana po panoodin niyo. Ibig mo sabihin, Gop, napupuno halos? Ilan ba yung estimated crowd natin? Siguro yan, hindi yung bababa ng 3,000 plus yan. Minamaximize na namin, yung mga nakatayo na. Gusto man mo namin, pasensya na po talaga. Wala pa po tayo malaking capacity. At nabigla din po kami sa biglang support ng Kapampangan ngayon, sobra. Siguro dahil nabigla po tayo ng puro Kapampangan, ang mga star player natin, mga Kapampangan, anak natin, that's why ganun po yung support na namin. Aben din mga regula balita ang kinalap ng kakatamong newsim. Kiglagyo na po ni Mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Saka po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.